Tata ki te tekau mā ono mano ngā kaiako kura tuarua, kura takawainga hoki, I poro tū I te rangi nei, huri noa I te motu. He whakahete nei nā rātau I te tono a te kāwanatanga, kia kotahi me te haurua ōrau noiho, te piki ngāke o tā rātau utu ātau. Mai te ara matua o Tāmaki Makaurau, ki te whanganui ātara I te wharepāre mata. Tino riri mātou, ko tērā te take kāre mātou kei roti te kura te rānei. He mea nui rawa tēnā mō mātou ngā kaiako kia waihua mātou nei tauira I te kāinga. Tata ki te tekau mā ono mano ngā kaiako kura tuarua, kura takawainga I poro tū huri noa I te motu, o te utu te take. Kei te whainga kaiako kia piki o rātou utu mā te whā o rau. Kia toko iti ake anō hoki ngā tauira I o rātou akomanga. He whakahē tēnei poro tū I te tono a te kāwanatanga kia whakapiki hia a rātou utu mā te kotahi me te haurua noiho. Me whaieti ngā akomanga, me whakatika o mātou whakaako I ngā rangatahi. Pera o mātou ki hia. Pā te kaupea ngā tauira kei mo I ai, kore e tae te tūtuki I aua whainga ko whakarite te kāwanatanga mo mātou I roti te kura. Yoi anō kaore te kāwanatanga I te paku neke. We acknowledge that there are other issues outside of just pay, and our advice is get back around the table and we're happy to have a discussion, but we can't afford a 4% pay run. Their expectations are too high. We've had nurses and police settle for much less, recognising we're in very tight economic times. Kei raro e putu ana I te OECD, ngā kaiako I Aotearoa mo te whai utu, a kua he nui noa atu a rātou haura mahi. Mō ngā tau kua pāhure kei raro a Aotearoa e putu ana e pāna ki tērā ki te taha pūtea, hea te rere kētanga I tēnei wā. Me ki tēnei hara te rima ki te ua karaka I a rā, ka timata tō mātou rā I te whitu karaka, ka mutu I te whitu karaka hei te pō, wetahi wā I Wainganui pō. Ina enei ka hoki anō te wehenga rua ki te tepu whiriwhiri me te kāwanatanga ki te kimi huarahi, e puta e rātou ki te whai ao, ki te ao mārama. Anzac Pikia, Te Karere.